division clear to te in zavai in sibai vek ole don kar chunga longlai district thil thleng langsar zwal te lo thlir hawang o Central Wai kumpuan ramle nam hum hal hon na nei ani longlai DC office a file khoi tu te tan mizo tong zia dan zir ho na buat sai ani kan ram ti dang lama om tur hi inghak sham shamang u ti zakunga MDC Joint VC sangauten an ambulance en kola arui lo dam doi man ani chupoyan ti thu chwa an siam Longlai DC lem changin WhatsApp manga midang bekwal thin an om ti Longlai DC office chuan thu chwa siamin an tar lang Tilal byak chungi kania tuna chanchin kim changzokin Central Wai le kumpuan ramle nam hum hal honna nei ani Zirtop ni khan Central Wai le kumpuan ramle nam hum hal honna PHC Vanal Ratpuya president in nei PHC Vanal Ratpuya president Central Wai le chuan zirna lama na sale zwala chanla ka poimo thusuin zirlaite kan in enfia angaya zirna konga chan kan laka abigin competitive le technical line ate zirlai tamzo kan lu apoimo le ani ati ramle nam hum hal tur chuan tong kan thia mangaya YL members naw pangle nu le pate po in kan zir apoimo thu a soibok Central YL president chuan rui lo hi kan ramle nam melma ania khotlang nu le paten thei top chwa pui tur le moral support pe turin asoma kaushan mi te chong chai puina kan mo le ni ati bok PHC Vanal Ratpuya chuan longlai khopuya thilman to chungchanga Central Wai le chuan ma kan la dona sumdong te chu in enfia tura adu thu asoya tin Central Wai le chuan sarkar adolo thu le ramle nam mason na chuan kan tho pui dona do angai ni chuan kan do don ani atibok Central Wai le kumpuan honna huna hian puvizir sanga CM point thu soina nein ramle nam channan lekha kan zira kan be fat ahun to ani atia ruilo laka kan phili mangaya ramngo le nung chahum hal na chang kan shat ahun le to ani atibok CM chuan Myanmar changaral planten ruilo lokeng lut lo tur adu thu soin lokeng lui an oma manchwa an ni chuan dim an tum lo thu le in thon kir chu antan anom jok tur thu asoibok tin puvizir sanga chuan mi thalo tlem te wanga mi thale poisoi lo ten an tor hi kan phallova kan thei to pin kan do zel dona in chunga engpo atheng thei ani ti lo in sha ula kadu ani atibok Waile conference vai somni pathum na inarel angin kumsang hi somni panhi atanga sang hi somni pali chunga Central Waile kumpuan thupuya tan ramle namhum halti chu thanani a hemi bozuya kumpuan honna hun buat sai hi pu eflal ro thanga vice president le chairman kumpuan committee ni bok chuan akai shwaya reverend la ro pe ka chinza chuan hun ser mangin pu joseph ning thanga chinza general secretary hena changin report ngai tha kani a pulal ngai saka fan chun secretary kumpuan committee hena changin kumpuan malak na tur soi zaw na ngai tha kani bok Hehuna hian pu James Myalung additional DC hena changin thu soi ngai thak ani a district administration office in Central Wailand hena India Independence Day voi samsari pangana lomna kal zela hargar tiranga malak na in nampuan zar ahlan ngal ani Central Wailand kumpuan thupui ramle nam hum halna konga malak na tura hian laram chunga in le lo ramte aram chung mi te nge hena chau shal chon ani theina na halak te electoral rola ramdang mi te thun anni lo na na halak ti te atela tin inchim ral na laka inven le ram le lung fa te chan vo hum hal konga halak te khotlang swal na do na konga halak te ram ngo tuina le nung chahum hal konga halak te zirna lama halak te intodel konga halak te atela nam inpum khatna le namzia rang hum hal konga halak le eruk na le limlet na konga te central sub headquarters group le branch wai le ten ma an ladon ani longlai DC office file khoi tu te tan mizo tong zia dan zir ho na buat sai ani thotan ni khan longlai deputy commissioner bursap office chuan an office staff file khoi tu dealing clerk te tan DC conference hola mizo tong zia dan zir ho na an buat sai he hun hi additional DC pu James Myalung chuan kai shwain tong chu nam ro lu pakhat ani awangin mani nam tong hum hala choisana man warzel apoi mo thu soya
trong hum hal na atana poimo tak pakhat chu aman dan dik taka man le azia dan dik taka zia ani thu soin DC office a thokte tan phei chuan le khati chwa tur reng reng trong kau che dik le zia dan dik taka zia poimo le zwala ni atia anthil zir tur te ngun taka ngai tha a chin chha tum turin kal khom te chu acha ani he huna hian government longtlai college ha mizo department a assistant professor pu David H zothan puya chuan DC office dealing clerk kal khom te chu mizo tong zia dan chungsanga chatur poimo sang office na thona a man ngal thei chi te zirtirin mani inzirbel zel thei dan tur kong ako monghala zona le chana hun hlok tak man ani bok tun hai hian DC office chuan a thei angin trong hum hal na konga ma an la chawa DC office atanga mi puisha tirna le thupek angchi te po a thei chinchina English version mizo version le live version te in anti chuak thin ani kanram ti danglama a om tur hi ingak sham shamang u ti zakunga MDC Tholeni Khan pu MC Sui Oya Vice President BJP Longklai kai shwaina in party in combat sai ania he huna hian puti zakunga MDC chuan Delhi zin report pe a puti zakunga chuan kanram ti danglama om tur hi ingak sham shamang u ati puti zakunga MDC chuan Delhi an cham chunga an mi mu sang te hne tangin an thil thlen chungsanga thulom om tak an don thu soin kan thil be sei hi an ti ngei tur thu an soinon le vekloma chu wangin he thil kanram danglamna lo thleng tur hi ingak sham shamang u voin hi thlengin Delhi kan ho tu 10 min ti sak ngei tur thu min la shila BJP in athutiam to chu ati ngei thin thu min la sha tir hi arin tla ka tuma hi beidong tur kan nilo alo thleng ngei don ani ati pukung te chuan Mizoram sarkar na phongwan tu MNF party chuan reilam apan mek zela sumle paya din mun thalo taka sarkar om meka beltak anni to lo ani keni ADC mi puite hi chuan BJP hi kanram le namta na party beltak kanram din hun min la choi ka nga lairam thar min la kai pui tu tur chu ani chu wangin mi puite hi fingthia mang u kan kong zo mek hi nam din chwana tur politics ani a chu politics dik tak chu ani ati he hun hi pu MC Sui Oya Vice President in akai shwaya pu lom ki ma advisor in tong China nein pu F chanola Vice President pu ful moya ex president le puti ti nom hung ten thu toy soina an nei bok ani Joint VC sangau ten an ambulance en kola rui lo dam doi man ani chu poyan ti thu chwa an siam Joint Village Council sangau en kolai ambulance sangau khotlang ta na bial tu MLA pu H biak zawana peka August ni sang ni som ni pani khan South Lungphera number 4 hong som pali le anei tu kelal lung khama te chu man anni a hemi chungchanga hian Joint VC sangau chuan ninga ni khan thu chwa siamin an ambulance en kolai hi August ni sang ni som ni pani a sia halama an kalti an shat pui lo thu le driver H zo engan engma a shat tir lo thu an soi he thil he South Lungphera he ambulance chuan kelal lung khama hne na changa number 4 ani thuthang achanga anshat ve chau thu an soi he thil thleng hi poi an ti thu le anshat pui lova an driver chorlain ambulance alo service pui chungchanga le an phim khur tok lo na shat thiam na an ngen bok thuchwa atarlan ani danin pu H biak zawan sangau mi puite mamo na sha a ambulance pek hi Joint VC sangau president pu F rozwala chuan enkolin mo phurna ala a driver lo le motor maintain na sumpo hi an tum vek ani ambulance man na rate siamin amang tur te hian Joint VC sangau president emo driver an be mai thina chutiang chuan atlan chuak thin Joint VC sangau president pu F rozwala soidanin damdoi man na ambulance hi Longklai police kuta a ommeka court in hemi chungchanga chinfel hun an hak ti soibok LADC Education and Human Resources Department chuan middle le primary school teacher nalak na tura written exam result ati chuak Lai Autonomous District Council Education and Human Resources Department chuan middle le primary school teacher na thok tur an lak na konga written exam result chu thochan ni khan ati chuak middle school teacher pathum le hindi teacher pakhat lak na tura hian middle teacher written exam a candidate sa somli omin hindi teacher exam a candidate som an ombok personal interview ma chon turin written exam a middle school teacher mi som paruk an tlinga Hindi teacher tur hian mi panga an tlingbok ani middle school teacher tur malak na tura written exam hi June ni kwale
ni som sang hi som ni pan hi khan nei ani a personal interview hi August ni hriat sang hi som ni pan hi a nei tur a raman ani primary school bika zirtir tu som pakhat lak na tura mi zathum som thumin written exam an machona personal interview machon turin mi som nga panga anting ani personal interview hi August ni li le ninga sang hi som ni pan hi a nei tura raman ni in written exam hi June ni sari le ni hriat sang hi som ni pan hi khan nei ani Longtlaya Independence Day sang hi som ni pan hi man tur chungchanga technical committee an thukhom Thojan ni khan Longtlaya Independence Day sang hi som hi pan hi lomna atana thilpoi mo sang bo zuya malatura din technical committee chu an chairman Pu James Myalung additional deputy commissioner Havin office chambara an thukhom Hehuna hian July ni som ni pan hi sang hi som ni pan hi a district level Independence Day celebration committee in Longtlaya Independence Day lom tur chungchanga thu ada sale technical committee kuta mo phurna ada te bo zui dan tur soi hawani a mo phur tu sang te malak to chin report ngai thak ni in malak zel dan tur rahman ani kumin Independence Day Lomna Puala Tournament Board Sai Deal to Sports Association Pali, Longtlai District Football Association, District Volleyball Association Longtlai District Badminton Association Le, Longtlai District Table Tennis Association te deal na chu committee puin technical committee kuta ada angin Technical Committee Chairman le Association try to tenen in ron tlan anin huwa kumin Independence Day atan chuan football badminton le table tennis tournament te chu wat sai ni ri mai se tia thu da chu committee a hian phar le pompui ani Committee puin sikul naw pang atanga parade contingent omlo tur a rel man lo awangin technical committee hian relin COVID-19 chileng wanga hun engemaw chen ceremonial parade nei theilo nuwa tun Independence Day lomna hi chuan ceremonial parade nei the ngei tumni se ti ani a hemi chungchang atul anga bo zuya mala turin parade committee din ngal ani Committee puya rel to angin kumin Independence Day lom na hi Central Wile Playground ta August ni sompanga sang hi som ni pan hi thotan ni jing da riat le achan ve a mantum ani Longtlai DC lem changin WhatsApp manga midang bekwal thin an omti Longtlai DC office chuan thu chwa siamin an tarlang Longtlai DC office chuan tun na hian WhatsApp profile photo a Longtlai DC pu Amos Srivastava thalak manga ama lem changa WhatsApp kal tanga thu thon message thon ching thin an omti sha da ni a heti ang ti thin te hian an tumber chu an mi biak te thiam taka an sum man tir tur emo sum sen na tur thil ti tir tura thlem emo ani thin heti ang message dong kan om chuan lo oi mai lo tur le thu nei tu te hne na report turin Longtlai DC office chuan mi puite ange na ni Longtlai DC office chuan tun haya DC lem changin phone number amanan sha chu 7896175515 ani thule heti ang ti thin te hian number sang manga mi an biak thin awangin mi puite phim khur turin an sha tir ngalani Medical reports Christian Hospital tungkar chunga OPD entir zat mi zapanga emergency case ni zat somthung panga damdoi ina naw pang somni paruk nen mi somthum panga en kollayan oma damdoi ina changin mi somli paruk chhatir an nei ani laboratory thisen test tumza somni nehin ECG tizat mi panga le x-ray tizat mi somthum an nei bok tungkar chungin Christian Hospital naw piang le mithi an omlawa hethubat sai lai thengin cabin rak pakhat an nei me kani rek mangin sample samruk test ni in positive mut chwa som panga an ani SCMCN Hospital tunkar chunga OPD entir zat mi zathum somnga pasari admit zat na pang somni pathum nen mi somruk pali amin casualty case tum za som pasari le casualty emergency case tum somni pathum an nei bok laboratory thisen test zat zariat somthum pasari ultrasound to enzat somko pariat x-ray tizat mi somriat pasari amin endoscopy tizat mi somthum pakwa ania dialysis tizat pakhat le ECG tizat mi somthum ha in entir mi pasari annei ani LCMCN Hospital tunkar chungin naw piang panga an oma mi pasari hena vaccine pe kan nia operation tum somni panni nein zaite na tum som panni le zaipui tum som annei ani tunkar chungin mithi an omlawa hethubat sai lai thlengin cabin rak annei lo bok ani POL reports Miso Fat Filling Station
Mizo Fat Filling Station at petrol MS hi liter khat cheng somkwa pasari le paisa somrat pakwani in tungkar chungin liter sing khat sang ni lo thleng thara liter sing ni sang sari zakwa shal chwani in free sale pek chwa ani petrol XP hi liter khat cheng za pathum le paisa somnga pathum ni in tungkar chungin liter sing khat sang li lo thleng thara liter sanga za sari shal chwani in free sale pek chwa mekani diesel HSD liter khat cheng somrat pali le paisa som pakhat ni in tungkar chungin liter sing ni sang lo thleng thara liter sing hi sanga shal chwani in free sale pek chwa ani Mavula filling station a petrol MS liter khat cheng somkwa pasari le paisa somrat pariat ani a hethubat sai lai thing in petrol pek chwa na khol hi achha ta bangin pek chwa thei ani lo thung diesel HSD hi liter khat cheng somrat pali le paisa som pathni ni in tungkar chungin liter sing le sang he lo thleng thara liter sing thum sang khat shal chwani in free sale pek chwa ani LPG report MS Khuma Gas Agency tungkar chungin MS Khuma Gas Agency a erungbol na gas bur sang khat zaruk somkwa panhi lo in commercial gas lo thling thar om lo thung hethubat sai lai in bazar venga le longplai 3 ate erungbol na gas hi semek ni in lo le tura be sei hi longplai 3 le electric venga te sem chunzom tur ani ang Tundin huna erungbol na gas sibur khatcheng sang kha janhi som panga ani a commercial gas sibur khatcheng sang hi zali somthum ani khati jong khatum kar chunga longplai district thiltheng langsar zawal kan thlir hau thei te chuni e